paborito tayo a barangay captain. Kukumaray, agsisina tayon tanakasangpot tayo mutan dito'y palingkay. Nay, kunak man no agkukuyog tayo at alaw. Isumot day tati amok. Ay, ado tigatango. Kasta aya, sa bagay, 5 kilo laang matabagas kan tinapa tigatanga. Siyak. Nakuklaan mo't abasit. Oh, kitaan nyo man, dagita lang tigatangan niya. Apay maray, anya aya tigatangam. Punwag, dayto'y awit ko abas kay Kukumaray. Nagbasit mo't day taawit mo abaskay. Nadapay dito'y bulsak ti do asupaw. Gumulpi ak iti kanon mi kinibadong kaw, Kukumaray. Ay kasta marituyan, ay kat sumina tangarudan marikuanang. Wunan sige nga raw marituyang. Agsisina tayaw. Tayo na, kwarog. Agawin tayo ni kabildatan. Wen nga rod kwarog, aldawan, jakpay nakaluto. Ay, agunget tumanan ni uncle mo, no jak makaluto iti husto nga oras. Naguray tayo pa iti pasahiraos. Dudwa kayo lang, mate. Ay, itulod na kami latan. Awan malugyak iti gasolina. Sa pinagnina ita ti gasolina. Kat manupay nga rod a pasaheros ti urayan tayaw. Talupay Ha, ay sos. Ay, aldawak to na makaawid. Sige, mapantayaw. Ngayon bayadan nyo ati pliti ko matitalupay a pasahiraw. Pangalaan mi ngay iti pagbayad may. Ay, kwarog! Ay, nagaduti kargak. Ay, tulungan ka nana. Mabalay nga itulod na kijay balay, arkilaang kan. Ay katuan intatago sa'in. Kwarog, kasano kami ngayon? Ado ti karga, Kukumaray. Ado nga men ti pinalingkay. Naglugan kayo niti sa bali at tricycle. Da kami pa yan nga muna ti aglogan iti sabali at tricycle. Awang gayang pagarkilayaw. Intulod ni kwarog ni marituyang. Taad da pagarkilana. Uray kumamat, no ijay latan tok ti tricycle tinangiluganan na kadata. Huwag nga rod Uray ijayak lata kumandaleg. Mayatak lata kumamad. Ay ano santan marikwanang, taawan mo't ngamin makukwartata. Aguray talatan dito iti sumaro na pila. Ngam, manupay ngay nga oras nga aguray ta. Ay unay mo daytan, manong nga oras ka anak ipalingki? Ay, saan kan nga agreklamo? Tanagrigat ti aguray iti pagluganan. Kasanuan na rigat kat adamot ti tricycle ni Kwarog. Saan na nga ron akayat ti agitulod no saan mo nga arkilaan? Na, apay nga akas ta? Ay, jay ka anakam ti ungtam. Sana siya. Sinurwak mo't anas kan akasyan na dagiti babakit. Ken mang 1080 discount. Ay, nagsayat kang Kwarog. Tainyo nagmupay dito balay mi, dagita pinalingkin ni Nana Matuya. Nasing patagayam tataba daw. Good boy ka. Nagadudag ito inyo nagkaw aginat gatang ni Nana Tuyang. Why, tadagayam igatang na. Mapana ka tataba daw. Agyaman na ka Kwarog, iti kinaanos mau. Imala ka talaga kin ni Uncle Mau. Naanos kayaw, adwa. Na, ayan ngay ni Kwaraw. Ay, kin nagawi din na. Nagawi din. Kano saan na pa ngayon ta jebaryak? Nya, adda baryam? 5 ga South Jented ka. 2 ga sotay ko na ng arkila. Nagapapuramot tayo na pimanaw. Ay, naglokon da ya Kwaraw. Sapay imbaga ka nakasingsing pait. Nasingpot te kasta. Kunak pa nga imala kin ni Uncle na, iti kinasingpit na. Ay, makitak lang da ya Kwaraw. Singirak jebaryak. Ay umay taman Kwarog. Apayangay. Anya di impulong ni Antim Kanyak. Anya maninday ta? Saan mo kano nga inlugan ida? At dangarod intulod ko apa sa hiros ka nga do ti kwarta na.
kunakmatkan ka, asaan mo ang mabalin apilpilyan ti pasahiros mo? Awan nga rod kwarta daan tayo, Angkyle. Amok ngagpailibrin tumanain. Oh, ay inton maminsan, saan kan nga agpili-pili iti pasahiros Ay, narigat mo't ano, itulod ko ti awang kwarta na. Ay, ibaon ka man. Pangibaw nam kanya. Ijetersi na ni kagawat ko anak. Igatangan nak iti pumada. Day talaga yan. Ngam numaigatangan ka iti pumadam, awanin basol ko Awan po, nairisin. Ayan nga iti barya ti kwartak kagawad. Anya abarya nga ibagbagam. Sa nga gasot di kwartak. Sa nga gasot aya. Kunak man no ba intilaang. Uy, sa nga gasot mo't Nay, ijakpot nakita na laeng. Itid mo ti baryak, agururen ni Uncle Kao. Ay, wan. Mabiit laeng tamang bilang ak iti barya. Na may sarak ni kagawad ko anang. Imbis ba inti lang di kwartak, imbaga ka sa gasaut. Iso abinaryan nak. Naglakalang gaya mamamaysa ni kagawad ko anang. Waraw! Ha? Nanatuyang? Minaysaam ni Marikwanang. Ha? Daya matimbagak. Nangagkaw jay imbagam. Awan imbagbagak. Naskan nga itad mo jay baryak, idi nagpaituludakan ka. Awan malagip ko abaryam. Itad mo wunusan! Awan itid ko ken ka. Na, apay nga umadayo ka ngay? Itarayan ka! Saan ka tumaray? Waraw! Nakitak mo't ating maray ni Kwarog, maray. Ay namaray, intarayan nak, ta siningir ko jay saan na nga intad abaryak. Na may saan na kano kasta. Uray si kamaray, na may saan na kamut. Kasanum ana ibaga dayta? Kaano nasabat ka? Kaanangag ko jay imbaga na may saan na ka. Gaputa binariaan pa jay kwartana. Kunakon ka. Ay, nalaing amang loko da jay akwarog maray. Ay nagalasan ti aramid na. Oray jay barya nga ro, di na kaya nga itag. Naglukon dayta akaanakan ni Kapitan. Tanod pa'y ko nam Lukwon na, dagiti kabarangayan na. Di na mga rod pelpel yan tiluklukwan na. Uray babakag lukwan na. Nagtaraki kalat talaga ang kail. Sigun mat, apay italaga amaw. Masti maraki kaitan. Sanak alumaklakayan niya. Ubing kakit di Ay, kasta amum adayawan ti angkel mo. Angkail, No may dananatuyang kan kagawad ko nang agreklamo kan ka. Saan mo idaadangdanggan Apay kuma, no may dagreklamaw. Mumatanda kita babakit. Agkabawtan. Ay, kawin! Kumpurmilatan ti dida mapampanunawt. Ay, kagagangay ti bumakit Angkail, edda ka di pa'y pangibaunam kanya. Ay, awadon. Ang sakbay apumanaw ka. Ay, ulit naman di imbagam kanina. Di ko nakataraki ka, Angkail. Ay na, nagmayat adanggan. Paubingan nak. Taraki ka lang arudain. Nagwapo ka pa. Ay! Nang ro, nakapumada ka. Ay, ay, mabalin nga agaram iti balasangan niya. Nangagkaw ti imbagam. Ay, nangagayab ni Antim. Ay, kunak manuad na tultulang nan. Mangag nalatamit gayam ti pagsarsaritaan ta dito'y salas. Nga uray adday di kusina. Ay, awanan ba daw? Jak samutan maala jay baryakin ni Kwaraw. Tapay asan ngay? Idi din na magkaw. Tim maraya dagaws. Saan na saya, day tanga ramid. Kaanakan pa'y mga ti Kapitan. Minaysaan na pa'y ani Marikwanang. Ay, agasam day tanga ramid na ngay. Number 1 na kagawad, lukun na. Mare, amum ka de, no anya ti inaramid kanyak ni Kwarog. Nay, saan pa, mare? Apay ay Na may saan nak dayjay. Kunana sa nga gasod ya inggatang na dito tersinak. Tagayam, 20 laang. Sige. Ibagak day ta kan ni Intay.
Nasken laeng, ta mga no adu pa'y tilukon na. Wen, Maray. Siyak mismo, timangidanon kan ni Enteng. Un nasken nga isardeng ni Kwarog ti kasta nga aramid na. Enteng, Kita mandung daw. Kita. ni Kwarog matday ta agkarkaraid di ta paraangan. Nagagati ka anak kak inya. Kay, nakaragragsak ka ang makakitkita nga agkarkaraid jay ka anak. Sino ang hindi happy? Man manutikas na kagagad ka anakan. Ay, nasaya at tanagagat. Eh. Ang amom, adda imbaga kanyak ni Marikwanang. Ay, sige Kwarog. Karaidam amin dagita nagtindag abulong dita rubayan. Enteng, dangdangganak ka de. Ay, aglisi ka man dita banang tabuya ak man ti panagkaraid ni Kwarog. Nagmayat abuyain. Urayla agisem-isem ko naman. Ay, amok. Agin gagagat ni Kwarog. Tapno saan mo nga ungtan. Agin gagagat nga ibagbagamit. Kat no ada reklamo ni Marikwanang kontra kan Kwana. Ay, agtal na ka man. Na, Saan nga oras ti pa nagre-reklamo ito? Kwarog, Huyaw. ay saan ka man nga aghuyo-huyo dita? Isoblem, di bariyan ni Nanam Atuyang. Timbaglay gatang mi iti bagas. Dayamat bariya na kanyak. Ada, witness kan lang nga isoblem. Ay awan ti amok dita ko naklangarudain. No awan na mom, apay nga ron nga umadadayo ka ngay. Una, tayo nakapagpasata. Masagay, inakaon. Nukas tala ang ter aramidan ni Kwarog kada tayo. Datayon timang tiliw kan Kwana. Ay katun amaray. Nagado tayo. Siya, ni Kabadong kan sika. Iraman mumutun ni Maribanang. Ay wen, isupay gayam. Ala. Padaanan tayo ni Kwarog di ta kalsada inton madamdama. No lumaba. Anya ti aramidan nyo kanyak. Iliwan na ka lang may takas lamanaw kakawitan. Nagadong ti kalukwan nga aramid mo kada kamay, Kwarog. Kwa. Sakbay nga umadaw, dagiti mabiktimam, tiliwan da ka. Ha? Wain, tiliwan tayo. Ay, di daktiliwan. Ipulong kayo kini Uncle Kao. kita ang dayta, Enteng. Tinilaw da ni Kwarog. Tiniliw. Anyat basol di ka anak ka nagsingpait. Naggagat pa'y. Nakitampay. Oh. Nagagat ko nam. Ang namnaminsan lang mat ang nagkaraid. Ay, mapanak manan iti barangay hall. Makisarita kadagiti ng tiliw ka ni Kwarog. Rumbang laeng. Kenasken abagbaga amjay ka anakam. Tapno saan na ka nga ibabaid. Uncle, nakitam ti naramid da kanya kao. Amok at tiniliw da ka. Kasano asan mi atiliwain. Lukun na kami mutain. Da kami pa'y anataengan ti lukon na kapitan. Agkabaw kami lang arodan, may saan na kami pa'y laan. Ay, di nakiramraman nga agkabaw, marituyang. Ay, saan ka pa'y ngagkabaw, Maray? Saan pa'y mat Oray siyak tuyang. Di nakiramraman nga gabaw. Ta sa anak pa nga gabaw. Sige man langan. Ay. Siyak langan tagkabaw ditaw. Eh, duwata amaray. Imbaglakit din, kapitan. Tadakadwak nga kabaw. Kapitan pa'y. Lalakay kan ba bakit tayon? Yung dati ka nakakapigpig sana. Lukon na tayo pailaan. Naitangarot tinasakit paray. Ala, warag. Dumawat ka, iti pamakawan ka dakwa na. Ay, sige man langayin. Da kayo nga kabaw, bakit kan lalakay? Da. Dispensarin niyaw, tinararamid ka. Ay, agudong kamat, marituyang. Wan, Maray. Sika nga ay Maribanang. Wen, aggigiddan tayon nga agudong. Aguray tayo iti pagluganan tayo. Saan ajay tricycle ni Kwarog? Ta mga nulukwan na tayo manang. Ikan tayo ko man ni Kwarog iti may sapay agundaway nga agbaliw. Sa bagay, uwin nga agpaiso. Total, nagkidaw matan iti dispensar kada tayaw. Sigay, maminsan pa yagundaway. Nuulitin naman ay,
Anya nga'y taramiden taya. Ay katiliwan tayo manen kalpasan na. Idatag tayo kan ni Kapitan tapno madisiplinaan. Ay na, Kuharog! Di mo ngamin gundawayan dagiti awan gaway na, kas kuma dagiti babakat ken lalakay. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.